I pozdrav za moje burazere, jeste li mislili da ste me se lako riješili? Jeste li mi dobro burazeri? Mene kao i uvijek svaka boleština ufati, pa zbog toga nisam snimao malo duži vremenski period, no da vas ne tegovim oko toga, dragi burazeri, ovim putem bi želio da se zahvalim Vanimiju jer mi je uveliko pomogao. On je napravio prošli klip na mom kanalu i zaista je razvalio, zar ne? A dok mene nije bilo, mi smo udarili brojku od 10.500 sabova i zaista ste razvalili burazeri, ma najjači ste. I da ne dužimo više, hajdemo mi na prvu priču. Na kanalu Muđa je izbačen video pod naslovom Čale je polomio stol, u kojem je tokom iscrpljujuće borbe da pobjedi Muđu Čale iz adrenalina i naleta bijesa konačno razvalio svoj stol, za koji je važno reći da ga je mjesecima maltretirao, no tvrdoglavo parče drveta je konačno posustalo. Šala mala naravno, Čale se prilikom ovog događaja malo i povrijedio gdje je rasjekao svoj mali prst, no međutim na sreću nije bila neka velika posjekotina pa se sve završilo kako treba. Jebeš me. Jesi pao? Hvala, Tajo. Jebe mamu! Hvala. U pičku da ti. Jebe mater usta. Izvinjavam se, mogu se izvinjavam. Boli me dupe. Ovaj polomio stol! Ne može to da se snimi. Ovaj put se pao. Ali si sekao ruku? Puno si sekao ruku? Nije puno i sekao ruku. Muđa je nakon ovoga prisilno završio klip. A ova priča je vezana za Vanimija i drogiranog pingvina. Naime, drogirani pingvin je radio live u kojem se sticajem okolnosti pojavio i Vanimij, nakon što ga je pozvao drogirani pingvin. Na liveu su se zezali dok se nije dogodio jedan zaista nevjerovatan trenutak. Naime, dok su nasumično ulazili na druge liveove i trolali youtubere, tako su došli do youtuberke Nine koja ima oko 5000 suba. U jednom trenutku je drogirani pingvin rekao da svi odu na njen live, te ukoliko više voli drogiranog pingvina ostave like na njen live, a ukoliko više voli Vanimija da ostave dislike. Ona je dobila preko 100 dislajkova i oko 50 lajkova, nakon čega je ona bukvalno počela da plače i okrivljuje Vanimija da je doveo svoju armiju kako bi je hejtali i nazivali kurvom, što je bila neistina. Snimaš. Evo meni. Ne zanima me, brate. Baš mi briga. Ne. Ja sam Ne. Ne. Beži, boli me kurac više. Daj me link. Svakoga me boli. Ja ću da odem. Neću više nikome smetati. Ne znam. Normalno. Znate kakav mu je to prank da dođe 100 ljudi da te naziva ovako? Kako biste se vi osjećali? Ne stvarno. Brate. Ljudi, svi ko gledate ovaj live, napišite... Za 2 godine koliko snimam nikome nije ovako izređen niko. Nek sam kurva, baš me briga, nek sam. Svi pišite prank, nemoj nijednu uvredu na sam video, molim vas. Baš me briga, eto. Boli me kurac da li je prank, ljudi. Ne zanima me. Za mene nije prank da dođe 100 ljudi da te naziva ovako i da ti govori. Uopšte nije prank za mene. Nek sam kurva, brate, slušajte nekoga ko ima duplo više suba od mene. Njih slušajte, Ona je znači psihopata, materin. Ne zanima me da li je prank, Ti se vrati ovdje. Ja rekao, za mene nije ajde naš, preko sprdnja, bog te, mi se vama zajebajemo. Moglo je nešto drugo da bude prank, a ne da bude... I sad sam najzlači što plaće vama, tamo plaće. Nisi dobio link tog live-a? Ne. Nakon ovoga Vanimij je objavio post na svojoj Facebook stranici da svi odu i sabuju se na njen kanal kako bi je malo utješio, no međutim ni to nije bilo dovoljno pa je kasnije spomenula i Majveta kako je i on doveo svoju armiju da je hejtaju, iako on nije skoro ni bio na tom live-u. Nakon toga su svi otišli na njen live da je malo utješe i smire i da kažu da je sve bilo jedna velika šala, te su se na kraju strasti malo smirile.
A ova priča je vezana za Janka YouTube, odnosno za kanal Nemix. Naime, ovaj YouTuber je izbacio klip pod nazivom Mali balavac Janko YouTube skemer. On je u ovom klipu rekao kako ga je Janko YouTube skemovao, te mu je, kako je on rekao, ukrao akaunt. On je kazao kako je on bio njegov dizajner, radio mu je neke banere i logo za njegov YouTube kanal za koje je dobio određene pare za taj posao, pa mu je zbog toga vjerovao, te da nije znao da će ga skemovati. A mi hajdemo pogledati njihov razgovor povodom toga. Ok, ovdje sam izdvojio sve chatove kako ne bih listao sa Faceom, da ne bi vidjeli ovdje sa strane privatnost ljudi, da ne bih kvario, jer otko znam, možda se neko ne želi naći u klipu. Kaže ovako, uzeo sam negdje od polovine ovog chata, jer gore ono ništa nije zanimljivo, vjerujem da će vas moriti ono kad smo se tradali. Kaže, matori, baš ti hvala, haha, glup si brate, nikad ne vjeruj ljudima, poj. Ja rekao, baš ti hvala, nema na čemu brate opušteno, jao pa nisi svjestan šta ću da ti uradim. On kaže, šta je ovo? Ma ok, ovo je nešto zbog Camtazije. Kaže, idemo polako redom klipove, pazi broj dislajkova, ide jedan od tebi, šta, jedan malo duži klip. Samo ne razumijem, brate, o čemu će on meni da napravi klip, zato što jebeno, brate, niti ikog zanima ko je Nemix, niti bilo šta, ne razumijem stvarno, majke mi, o čemu će on da pravi klip. Ono, ja rekao, ako možeš strancu da mi ostaviš u opisu, bio bih ti puno zahvalan. Kaže, Janko, Army vs Nemix Army, hehe. Nije ono, brate, problem nikakav, zašto se on uopšte bagće oko toga. Nemix Army kaže, nije brate fora, naviću ja njemu dislajkova, nije to nikakav problem. Kaže, druže, ne znaš ti koliko youtubera imam u sebi, opa stigla poruka, da imamo od koga je, ništa to, ajde. Ne možeš biti pametniji od mene, poz, ajmo polako, vidjet ćemo, brate, samo rokaj, pravim klip, brate, odmah i molim te link stranicu u deskripciji. Neće odmah malo kasnije, to neće biti samo opšteno, naravno, mrš. Nakon ovog videa oglasio se Janko, te je u komentaru napisao, mali jedan si, kao prvo to je Čomijev Steam koji će i sam potvrditi. Smiješan si mi i ide rant u tebi koliko si glup sinak. Te je nakon toga izbacio klip u kojem je kazao kako je zapravo taj Steam account od dotičnog Čomija koji mu je dao taj account, te da mu je nakon toga Nemix ukrao taj isti account, a vi mi u komentarima pišite burazeri ko je u pravu, Janko ili Nemix. A prije nego li završimo video, vrijedno je napomenuti da je Amir Hadžić prešao cifru od 100.000 suba, sve čestitke na dosadašnjem uspjehu, a mi se burazeri vidimo sutra ili preko sutra i mir na ulicama burazeri. I da ne zaboravim da se zahvalim Zeniju koji se zaista trudio ovih dana oko nekih priča i to bi bilo to.